A. Mirate sosyalizma pekati. Di serê wan tevgeran de tê ku bi zanebûn li ber sîstema kapîtalîzmê rabûye û nerazîbûna xwe nîşan daye. Bi gotina damezrînerê wê Karl Marx û Friedrich Engels bi sê çavkaniyên sereke hew din sîstema xwe ya dijber pêş de bin. Ev her sê çavkanî îdeolojiya Alman, polîtika ekonomiya İngiliz û sosyalîzma ütopîka Fransî ye. Werte fêm kirin ku ji îdeolojiya Alman materyalîzma diyalektik, ji polîtika ekonomiya İngiliz teoriyên nirx, ji sosyalîzma ütopîka Fransî teoriyên têkoşîna Çînî wergirtine. Bi senteza ji her siyan pêkanîn şîroveya xwe pêş de birin. Dema tê de jiyan û muxalefeta pêşî kirin salên 1840-1805 li pêxîrtengiya ciddiya kapîtalîzmê rastê û vê demê bandor li wan kiriye. Hêviyên wan çêbûne ku sîstem tavlê hilweşe. Pirsgirêkên Yekîtiya Neteweyî ya Almanyayê û pirsgirêkên Komarê yên Fransayê jî di rojevê de ne. İngilîstan weke hêza hegemona sîstemê ber bi asa jor ve gavdavêje. Di sala 1848 de şoreşên gel ên Ewropayê ji bo pêkhatina hêviyan weke nîşane hatine qebûl kirin. Li manîfestoya komünîst weke bernameya giştî ya van şoreşan hatiye fikrîn. Liga Komünîstan jî weke rêxistin an jî Partiya Pêşiya Internasyonal a giştî hatiye damezrandin. Ev her du xebat pir eşkere nîşan didin ku ji tevgerên şorijger ên gel û pêxîrtengiya kapîtalîzmê li hêviya serketinê ne. Wexta ku şoreş hatin tepisandin, hewcedarî dîtine ku hê bêtir hûr û kur kapîtalîzmê lê bikolin. Karl Marx weke mişextî li Londonê li Kabeya kapîtalîzmê bicih dibe. Ew û Friedrich Engels tim û tim hevdû dibînin. Xebatên internasyonala yekemîn a sala 1864 berhemê vê demê ye. Yek ji bûyerên girîng ê vê demê ew e, tê gotin dibe ku şoreş dereng bikeve, ango xebatên bi şêweyê beridînê qederekî dirêj meşin. Ji lewra xebatên parlamenterî û sendîkayê di cih de hatine dîtin. Herçi qasî di sala 1871 de serhildanên Komuna Parîs a Fransa hêviyê wan nû kiribin jî pir zû tepsandina serhildanê kiriye ku di mijarên dîktatorî, desthilatdarî û dewletê de gelekî bifikirin. Ji ber ku li aliyê dewleta netewe sekînîne, rê li muxalefeta anarşîstan vekirine û vê yekê guftûgoyên pêşiyên di derbarê revîzyonê de bixweranîne. Di salên 1880 de îlana duyemîn internasyonalê di bin bandora şovenîzma neteweyî de pêk hatiye. Lenin bi xebata xwe ya bi navê internasyonalîzma proletaryayê û Kautskyê çerxkirî vê pêvajoyê bi revîzyonîstiyê gunehbar dike. Partiya Sosyal Demokrata Alman hê di wê demê de wê bi serkêşiya revîzyonîzmê were gunehbar kirin. Şoreşa cotmehê ya Rusyayê hêviyên ji bo pêkhatina ütopya komünîzmê hê bêtir xurt kirine. Ve şoreşên lava dünyaya rêl ber bûyer û pêşketinan vekir. Destek dan tevgera rizgariya neteweyî ya Türk û Kurdana Anatolyayê û di vê çarçoyê de ev yek ji gavê wan ên pêşî bû, alîkarî dan serdema tevgerên neteweyî ji bo de asta jor de û bi awayekî serketî bimeşin. Mirina zû ya Lenin, dema jê re tê gotin têkoşîna bi tasfiyekariyê re avakariya sosyalîst, di salên şerê cîhanê yê duyemîn de têkoşîna antifaşîst, di dema şerê sar de Pakta Varşovayê ya li dijî NATOyê hat avakirin, xebatên ezmanî bi kapîtalîzmê re pêşbaziya ekonomîk û desteka zêde ya ji bo tevgerên rizgariya neteweyî bîlançoya sereke pêktînin. Di vê demê de salên 1920 internasyonala sêyemîn hatiye nûkirin, lêmîna internasyonala duyemîn ji ber çaresernebûna dewleta netewe ji hundir ve tasfiyekarî pêk hatiye. Rusya Sovyetê weke namzetê hegemonyayeke nû ji sê parên dinyayê li parekê tesîr dibe. Wê tevgerên sosyalîst ên di nava dewleta netewe de bi serê xwe heştine û ketiye heman rêya revîzyonîst. Partiya Komünîst a Yekîtiya Sovyetê êdî li ser rêya kapîtalîzmê ye. Berxwedana Çîn, ango dema Mao salên 1906 û Arnavut a dema kin ti encam nedaye. Tevgerên rizgariya neteweyî û tevgerên karkeran ên sendikalîst pir zû bi sîstema kapîtalîst re entegre bûn. Di salên 1980 de Çîn, di salên 1990 de Rusya û hevgirtiyên wê ji sosyalîzma pêkhatî destkişandin û bi îlankirina vê re dawî li demekê hat. Tecrübeya 200 salî, eger em serhildana Fransayê esas bigirin, ya weke sosyalîzma pêkhatî tê binavkirin, derfet û îmkanê dide ku em van tevgera karibin bigirin dest û binirxînin. 1.
ورته فهم کرن کو زیاتر لبر یک دستاریان تایبت رادبن کاپیتالیزم دولت وکه هم یک دستاریه سرمایه و هم جیا دستلاتداری لدر و رخنکرنه دهیلن. دا انالیز کرنا مجارین دستلاتداری و دولت ده سرسرنه و اوجی جبر و میلوان آسرکیه. وکه هزین دولت و دستلاتداری وان بخوا جدل باور کربو کوه سوسیالیزم آوا بکن. لرهه کدن نکارن بفکرن. دموکراسی جی جالی هر دو چینان انگو بورژوا و پرولتاریای و با آوای کی وکه دیکتاتوری شروع ودکن. جبر پولیتیکا اکونومی یا انگلیز آکو خودسپرنه انالیزن گلکی تنگ این کاپیتالیزم کرنه. دو جبنگه چینی مدرنیته به خبر خویا دکن آنجی زده حوجه ندیتنه که بکن مجاره انالیزان. دما کرنه جی به تمامی بونه میناکه که راستگر آجره درکتی. لنگ پیشی مدرنیته کاپیتالیزم جی نکاریمونه جبنگه کی لسر پاترون کارکر کار حق دست بر همه زده ودتر ببن. نکاریمونه ببینن که کاپیتالیزم شوازه کی دانه هویه که هبوناوی تاج دما سومریان وته. کاپیتالیزم 300 سالیه باجارن ایتالیای دسپیکا سیستم نه حساباندنه. گاو آویتنا کاپیتالیستا هولندا و انگلستان 3 سالا شازمین ده با آوای کی دسپیکا دیروک هاتیه حساباندن. پس نه دویمین لنگ گرینگ مدرنیته اندستریالیزم دایه. جالی ناوروک و تکلیه و به کاپیتالیزم ره و فکارین پاش درکن هولین نکرنه مجاره رخنه بر واجه رولکه خلاصکاردانه. لنگ کاپیتالیزم دولتانه توجی پیشکتن هاتیه حساباندن و پاش دلیل نتوایی و شوونیزم سوسیال هاتیه وکرن. لشونا کنفدرالیزم دولتانه توی ناوندی ترجیح کرنه. مینا دیروکناسن شهرستانی ینج ریو رسمی روی دن ای مدرنیته وکه پاشماین دخوده بون باربارتی تفگرن پاشورو برواجی زیوراندنا چرخا دیروکه نرخاندنه او خوشوه پاشوندانه. سه وکه بیردوزی شوه ماتریالیست هری چور ای پوزیتیویزم وکه زانس پرستی قبول کرن و به دوی قاده دکت ناو شاشیه که دیروکی. سوسیالیزم آوا کرن ده همان استا پیکانین داروین و نوتون ین لقادا فیزیک و بیولوژیه ده زانستی حساباندن. نزیکاتی وان این جواکناسیه جداروینگریه که چور ویدتر نچویه. حوجه ندیتنه جداهی ناوروکا خوزای جواکی دیار بکن باور کرنه که بخوزای کمین ره به همان وصفان گریدای قانونانن به وی آوائیجی دلیل دترمینیزم که هشک وکری هشتنه. هزین پیواجوین پاش هاتن جوی دریه وکری مایی سود ورگرتن و شیروه وان این هری ورگرجی براستین هشک این زانستی را وکف هاتن حساباندن. 4. خوب گشتی لانالیزا دستلاتداری به تایبتی جیا دولتان نتوه رانک شاندنه به تنه وکه کمیسیون کاروبارن برجوازی پیکتینن قبول کرنه. آلیه هری کم تئوریا وان اوه نکاریبون آنالیز بکن که دستلاتداری به تایبتی جی دولتان نتوه یک دستاری خردبوی یا کاپیتالیزمیه. آنالیزن کرنه جی ارینی کرنا دولتان نتوه ویدتر تشتکیدن نینه. جقوه پشتراسن که سوسیالیزم هری باش به دولتان نتوه ویوره آوا کرن. جه آنالیزا دولت یا هگل نکاریبونه ببهرن قد گمان نکن که دولت به دست بخن دکارن هر تنظیم و پشتبرنا آزادی و کویه و که آمور کی بکار بینن. یک جمجارین سرکه ین شاش و سر دست نشان دکن تکیلیا دموکراسی و سوسیالیزمیه. شورشین چین و روسیه جی د چارچوبه و نزیکاتیان ده پیشکتن. دستلاتداریان سوسیال دموکرات و رزگاریان نتویین دنجی پر زیده جوان جدا نبون. جداهی آوان ج کاپیتالیزم تایبت اوه کاپیتالیزم دولت ترجیح کرنه. بجیه آنین و مشاندن وانا دستلاتداری و راستیه پر زلال نشانده. 5. رخنکرنا شهرستانی پر کم و سرسره. پر زیده نه آنین زمان که قوناغا شهرستانی یا کاپیتالیست پارچه کی شهرستانی دیروکیه و خلقا داوی یا زنجیرا سرکیه. حوجداری ندیتنه که کارکتر دیروکی دستلاتداری آنگو دانه هوا کمولاتیو دست نشان بکن. پر جخوار زیده نکرنه درد که به حسانی سیستم آوانجی به همان رنگی به دستلاتداری و شهرستانیه. لشونا فهم بکن که دستلاتداری دانه هوا سرمایه، قریجی، شهر، دره و کریتی و اشکنجه یه هول دانه تئوریا و بکن کاد دیروک ده چا آمور کی پیش دبرنه یه. دیروک اثبات کریه که او دوان فکرین خود شاش و نحقن. 6. حوجداری ندیتن روی دویمین دیروک وکا قطب دویمین دیالکتیکا دیروکی هزین آنتی شهرستانی آنالیز بکن که او بخوشی به سروی قطبی و تین حسباندن. شیروین ده دربار وان هزان ده کرنه جی بگرانی نینینه.
متینگریه کاپیتالیست آل امریکا، آسیا و افریقای وکه پیشکتن آنین زمان و خوشویجی پاش و ندانه. دجبرین خواه رخنه کرنه که جواکا کون ده پارزن. نکاری بوم ببینن که قطبا دجبرا شارستانی خودیگرانی ریو رسمک دموکراتیک برخوادان و کوی و لیگرین داده و تجربه کمونیالیتیه و سدما و کوربونا وانجی جنیز و تکیلیا خواه براسیا چینا بورژوا و بورژوا بچوک رهیه. بگومان نکارم ببینن جبر که ین جوان چینان هاتنه چاوی وان این وان راستیان ببینن نینن. هفت نزیکاتی وانا گردون پارز لسر خطک راست و پیشکتی د دربار خوزه جواکی ده زو درنگ او گهاندن تیگیشتنا سوسیالیزما پیک بی. اسکوتولوژیا انگو باوریا با آخریت د پرتوکن پیروز ده با آوائی که وکه سوسیالیزم خدای در. جواک لسر خطک راست وکه مدلن پیش دکوین بناوی دسپیک، کولدار، فودال، کابیتالیست و سوسیالیست تصویر کرنه. لور با آوائی که دن تیگیشتنا چارنوس و قدره هیه. اف تیگیشتنین دوگماتیک این هورو کور امجوان به تأثیر بونه ده بنگه وانده چارنوس پرستیا دینی و باوریا آخرت هیه. هایجبونا جوه جه غمیه و گلکی درنگ بو. نکاری بون آنالیز بکن که با آوائی که بنگهین وصف خوزه جواکی اخلاقی و پولیتیکه لسیستم شهرستانی وان وصفه در رزینن لشونا وان پیوانن حقوقین چور و اداره دولت داتینن مدرنیته کابیتالیست و پیواجوی بسینور کور و برفره پیشود به و افجالی اکونومیک جواکی دستلاتداری و دولتی و کریزه. یا راست قنج و بدو به پیکانینه که تام آوستوین اخلاقی و پولیتیک جواکی و جبو ویجی پیشبینی سیستم کنفدرال دموکراتیک آب سیاست دموکراتیک دمشه نکرنه. جوی آلی و آنالیز و چارەسەری نهات نکرن. نکاری بونه ببینن که جواکا آزاد و که و دموکراتیک با آمورین دستلاتداری و دولت نای پیکانین برواجی بوان آموران را ناکو که هر وها نکاری بون تئوریزه و پراتیزه بکن که هر دو بتنه لسر بنگه هبونه هفدو قبول بکن و با آشتیه که به پرنسیب دکارن به هفره بجین. دما که وکه پارادیگما بنگهین شورش ده سلاتداری سوسیالیزم هات قبول کرن دوی مرو ماتمای نمینه که ده انجام ده کابیتالیزما دولت پیوه تشتکیدن پیکنایه. معنی که دن آب کابیتالیزما دولت به انجامبونا سوسیالیزما پیکاتی به بنگهین وین چینی را تکل داره. از دوی جاره کدن دوباره بکم که بورژوا و بورژوایا بچوک و بروکراسیا پرانیا و جوان چینان هاتی دما که یا هیوی دکن جیک دستاریین تایبت پیدا ناکن نکارن سرمایه کم بکن حتی اند دست خود جی دفرکینن هنگی آلترناتیف آن آب تنی اوه که به دست دولت بن سرمایه دارین کولکتیف. دیارده جره بورژوایا ملی و کابیتالیزم ملی تی گوتن جی جوه پیوه تشتکیدن نینه. کابیتالیزما دولت او یک دستاریه که کولکتیو بگوتنه کدن وکه دولتا نتوه ستاتیو که گلکی به حزب دستخن. جلورا دولتداریا نتوه یا سوسیالیزما پیکاتی به حزتره. اف بنگه مادی به حسانی یک پاربون او لحفکرنه خواهیم به مدرنیته ره راودکه. 8. تفگرین چاندی اکولوژی و فمینیزم لدیجی تکوشینا چینی وکه آستنگ هاتنه دیتن. جن نه به تنه به کدا خو به تواهی بدن او روح خو کرنه متنگه که گران او اورو شاجنه با اوای کی برفره نهاتیه انالیز کرن نه کارینه ج پیوان و کویه ی حقوق بورژوای به بهرن د دیروکه ده افکتکارا هری کوین او نو به پرانی به حقدس او جارنانجی به حقدس هری کم لګوري دیروکا سرور ازلام ج اوبجبونه ودتر ته معنی ifade نکریه اشکره کو چینه هاتیه انالیز کرن ازلامه به همان اوای نزی اکولوژی جیبونه تاوی کو پیشبینی آوان پرزگریکا نهات یکرن هر وها هاتیه ادعا کرن کوه با آوای کی نینی باندوره لیک پارتیا تکوشینا چینی بکه. تفگرین چاندی جوه که هیمانه کی دن ایکو تکوشینا چینی خراد که هاتیه قبول کرن به صدما کو کونبون زندید کن. ده انجام ده چینی پارزیه که مجرد به اکونومی خنقیه و جهوگرتیان خوین محتمل قطبوی درکتیه هوله. نه. چینی بوند چارچوبه اخلاقی و پولیتیک ده وکه پیشکتنه که نینی نهاتیه دیتن وکه پیدویه که آزادی پیشکتن و قنجیه قوناقه که اجباری هاتی قبول کرن. نکاری بونه فهم بکن که با آوه که اوبژکتیف پیکاتنا چینی جه چینین دولت و دستلاتداری را خزمته. کولتی، صرفتی و پرولتر جی جبو پیشکتنا دیروکی و لهمبری خوزه جبو آزادی وکه بردیلند و بین داین هاتنه شیرو وکرن. برواجی هر سه شیوین چینی بونه خودی همان جوهرینه تکیلیا خو با آزادی او پیشکتنه رنینن جواکا اخلاقی او پولیتیک نکاره بوان پیکاتنان را بجی او لسر وی بنگهی وکا شیروه که دجبر مرو به حسانی دکاره ببیجه
لدجی وان چینیبونان تکوشینا اخلاقی پولیتیک و انتلیکتوال دوی. میراتگرین ایروین تفگر سوسیالیزم پیکاتی یا 200 سالی بسیونور بجی کتنه پوزیونه که خورخنکرنه لیمرو نکار بجه جبنی و خوادگوهرینن. ددمه که ولی را درباس بن دواره پی اولبونه ده پیخیرتنگن و قصبوینه. دیسا جی دیرو که ده تفگره که کجیه وی هیه. هرچی قاسی نکاری بونجه سیستما کابیتالیزم ببهرنجی تیره خواه امجول کرنه. ده گهشتنه حتی ایرو ده هم خودی پارا ارینی و هم جی خودی پارا نینینه. پیخیرتنگیا کتنه پارچه جی پیخیرتنگیا آوابونا سیستمه بو. دیسا جی نزیکاتیا هری راست اوه مرو سوسیالیزما پیکاتی وکه تفگره که هری زیده باندور لدجبرین سیستمه کری قبول بکه و به درسین جمیراته و بگره و وکه پارچه کی آواکرنا مدرنیته دموکراتیک دواره حلوست و هفگرتنان ده بنرخینه.